Kubor nakaslem jong Nongsan Hima. Ki Nongtrei ka Shillong Municipal Board, hapo ka Shatri jo ka Shillong Municipal Employees Association, kilarai ba Sangeh Treikam, to ka babuy ukhulom, lani ka pendown strike, hakas ni balang ka Shitrik Nopra Arjar Arpuay, wat hadin ba Menteri Ketenat Municipal ubas ngo balang dhar, ulai tu ba ka sarkar kadang kami banya ya ka jingdawa jangki, masih ka Tulop thamai, Katkum ka 5P Commission. Mat ban pelat ya ka area ka badai ban Treikam na duk ka Shitrik lalingkon Arjar ka nyau. Kani ka jing penbena banyak cakmat. Bar ka jing ki kelawan hadin bikinang Katkum ka Shillong Municipal Employees Association klikindu yu ba snyo balang dhal ha sekretariat ka janmian jangka sngi baar ka lai photrik na iwing Arjar puwei. U president ka association uba Esping Rob ulong bikinang Nongtrei kinyat bait banyaki da ka Sangeh Treikam haka Shitrik Nopra Arjar puwei bat haka pol no phai sngi kinsai kran man shimrai habide ba jing kerpat kabalawan no Menteri Ketenat Municipal bla kerpat ikin Nongtrei Sangeh shwa kajiki namar ka sarkar kadang pet benya yakini jingdawa jangki hakaba unsai kran ru bat Menteri rangba konrat ke sangma u General Secretary ka Association uba Pimarwen ulong bikin Nongtrei ke Shillong Municipal Board kelaya sya bat ye up na dus nem Arjar ka nyau hadu mentah banyo e Tulop ka bathamai Katkum ka 5P Commission hindai ka sarkar kala penslam hakabar kala hablu mlekir pat ka yim bishar lingba ka jing modoi u Assistant General Secretary uba Wai Khalmu Plang ulong bah ka jing sha ka sarkar kala dep siu teng ye ka Tulop thamai Katkum ka 5P Commission haunai tung Arjar arpuai hadin belami ka hukum na ka yim bishar henrai ka nikla Sangeh na hadin ba ka sarkar kala aidaw ba ka nikakam kadang sa teng yim bishar ulong bahadu mentah ki Nongtrei ke Shillong Municipal Board kisah lingo nomor hadin bagla sedang menjoi ke Tulop thamai haunai tung Arjar puwei ka sarkar kala biang shedin masih ke Tulop Katkum ka 4P Commission dia hadin nang tung nya lek ban request ban kerpan hadu governor deklawan ke jingtho nang government ba usiu ba unsim action ke bangi ni ai cha government dekat kini ko do da ki bangi ni ai dan dalam poin nang ta tu siu pat ye kata ko da dela ai kan ai ba ye ka revise pay how na Julai dan dalam ada ai kata na poin na nomor Julai Agustus September nyimyo Tulop tengias ngape ngi sya nomor ke julong ini berapa bangi nyimyo Tulop tikna ke hadin nang dalam yo kata ko da ngila enjoy kata ka benai Julai ya ka revise pay poin benai to ka kawan pa ka order nang government ba beri Sangeh shwa hindi man bangin ya marba kadang kani kakam kadang sa hako kakut dan dalale akong tangi ya tingidu no ngi phaiden yang ki nakaliang jungi ngile yang sekut dan nakut kesaayan to kadang song hearing menin ba kinai tong balong menes kemat ba kinai yang kata kapi ban ba ang modern ta kapisa hindi dapat ai pun bandang ka futbi kalau pelungo ini mungkin staf jong municipal ba nakhamat sedien na din sakmat lam ngim suthu su kai ka ba ngin le kai ka ba ngin ya chang Fifty Commission kerja kewangila kerpan government kerja government government lah men selama ini kerpan ni dia habis ni pokok high court kerja high court betul kalau pensan ya ka ikapadi tu justice dingdo la ai karai kakanda Treikam 9 March 2020 baga government kade mense no ega 5P Commission kumajiyo first pay second pay third pay the fourth pay rungi publish po hai gol te punkhana ga hata ga no ngare tingila up adin tu kami no ke lockdown tinggal ya amdum dalam new problem pergi masa berpersama sarkar Treikam Islam tinggal bersama sekakut sekakut pergi isu konten ke Julai atau Muslim ki isu kaya 5P jadi kita boleh ngamtim lagi kada hobnai Oktober kami order ban stay jaga tengah 5P Jadi, bila stay beringin masa bengin hapuso be sekai pun
Kahit ko ka boot tarik, kahit po siya government, makan siya. Kemudian ka dan hearing, ke nagaling ka sarkar mo, kau makapisah ka doon mangin aino. Jika kot pada kau tu, kabiang pila umat ay ke, kalau biang ke lakot, kadban dalam. Berarti dah tepat ni banyak boleh kat bola kan ni. Care supaya kena education. Dia ni kat pun karai ni cuma jangan meeting dengan karai ni. Nah, jadi beliau dia kan. PP kumala rai dah high court. Pada areas tu ni di stand dengan orang kata. Ada saya program ini kan ya itu. Jangan meeting session meeting. Ban semua upat dia tu. Ni ki Nongtrei jung ni. Ke ini ke jing friend ko mi mentah kesini bat business tu.